салом ба таваҷҷӯҳатон. Нашри охирин хабарҳои рӯз мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир. имрӯз душанбе 26 октябри 2020 сол аст. хабарҳоро аз Москав шурӯъ мекунем. мақомоти Москав аз набуди нерӯи кории хориҷӣ шикоят доранд. дар пойтахти Русия муҳоҷирон 40% камтаранд. мушкилоти шабе дар вилоятҳои Москав, шаҳри Санкт-Петербург, вилоятҳои Ленинград, Свердловск, Оренбург, Новосибирск, Қазон, Тула, Хабаровск ва даҳҳо адад вилоятҳо ва шаҳрҳои дигари Русия дида мешавад. дар ҳамин ҳол коршиносон мегӯянд, ки аз саргирии парвозҳо бо кишварҳои Осиёи марказӣ, мушаххасатан ба Қирғизистон ва Қазоқистону Арманистон низ вазъро беҳтар накард, чун ба ин кишварҳо дар як ҳафта танҳо як парвоз иҷозат дода шудааст. бо Тоҷикистон ва Ӯзбекистон бошад, ҳамоно парвозҳои доимӣ байналмилалӣ барқарор нагардиданд. ба ин ду кишвари Осиёмиёна танҳо парвозҳои чартерӣ амал карда истоданд, ки баръакси ҳол аз Москав ва шаҳрҳои Тошкенту Душанбе муҳоҷиронро тайёраҳо интиқол медиҳанд. аммо ҳангоми бозгашт ба Русия тайёраҳо қариб ки холӣ парвоз мекунанд, чун барои ба Русия ворид шудан дар ҳоли ҳозир ба муҳоҷирони тоҷику ӯзбек иҷозат нест. нафароне омода метавонанд, ки соҳиби шаҳрвандӣ, иҷозати иқомат дар Русия ва ягон хешовандӣ наздики шаҳрванди Русия дошта бошанд. бино ба назари коршиносон, норасоии муҳоҷирони меҳнатӣ дар Русия, хосатан дар Москав, аз моҳи апрел эҳсос шуда, вале мақомот ба ин масъала навҷиддӣ муносибат намуда истодаанд. қаблан дар як суҳбати ихтисосии телевизионии худ шаҳрдори Москав Сергей Собянин гуфта буд, ки норасоии ҷиддии муҳоҷирони меҳнатӣ дар бахши сохтмон, хоҷагии манзиливу коммуналӣ, хизматрасонӣ ва дигар соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа ба пуррагӣ эҳсос мешавад. дар ҳамин ҳол мақомоти шаҳрдори Москав умед баста буданд, ки бо таклифи шаҳрвандони Русия аз дигар минтақаҳо барои кор дар Москав холигиҳои муҳоҷиронро пур мекунанд. аммо коршиносон ба амалӣ шавии ин тадбир хушбин нестанд. дар идомаи мавзӯъ, муҳоҷирон дар Санкт-Петербург норасоии азими нерӯи корӣ эҷод карданд. пойтахти шимолии Русия норасоии азими кадрҳоро аз сар мегузаронад ва сабаби ин муҳоҷиронест, ки ба ватанашон рафтанд, гуфтааст раиси кумитаи меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри Санкт-Петербург Дмитрий Чернейков. талабот ба кадрҳои дорои маълумоти хеле сода хеле калон аст, аммо ин кофӣ нест, зеро на танҳо муҳоҷирони кории хориҷӣ шаҳрро тарк карданд, балки ҳама аз сабаби баста будани марзҳо ҳам аз ҷониби мо ва ҳам аз кишварҳои аслӣ мондаанд. аммо одамоне ки қаблан аз минтақаҳои дигар омада буданд низ рафтанд, гуфтааст Дмитрий Чернейков ба хабарнигорон. масъулини кумитаи меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри Санкт-Петербург мегӯянд, ки ҷойҳои холии муҳоҷиронро бояд ба касе иваз кард ва пур кард, аммо боки солест, ки токунун онҳо ҷавоб наёфтаанд. дарҷ гардидааст, ки дар давраи пандемия дар Санкт-Петербург беш аз 100 000 нафар ҳамчун бекор сабти ном шудаанд ва тақрибан аз 3 ҳиссаи ин одамон то 1 март муддати тӯлонӣ кор накарданд. бори аввал дар шаҳр қонунияти азиме дар соҳаи шуғли аҳолӣ ба даст омад ва ин шаҳрвандон бояд барои ба кор қабул кардан бозомӯзӣ карда шавад. дар ин арафа хабаргузории маҳаллии Фонтанка навишта буд, ки тақрибан 40% ширкатҳои Русия, ки одатан муҳоҷиронро киро мекунанд, ҳоло камбуди нерӯи кориро эҳсос мекунанд. коршиносон норасоии махсусан шадидро дар соҳаҳои расонидани хаткашон ва нақлиёти ҷамъиятӣ аз ҷумла ронандагони таксӣ қайд мекунанд. охирин таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. аз Русия ба Тоҷикистон меравем. мақомоти Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар мавриди аз саргирии парвозҳои мустақим байни давлатҳои ду кишвар ба созиш расиданд. дар ин бора вазорати нақлиёти Ӯзбекистон хабар медиҳад. гуфта мешавад, ки ҳаракати ҳавоии рӯзи 28 октябр бо парвози Тошкент-Душанбе-Тошкент барқарор карда мешавад, аммо баъзе расонаҳо бо такя ба манбаъҳои худ санаи парвозро 2 ноябр меноманд. ҷадвали пешакии парвозҳо аз Тошкент ба Душанбе рӯзи чоршанбе ҳафтаи як маротиба анҷом дода хоҳад шуд. дар самти муқобил парвозҳо рӯзи
پنجشنبه انجام داده خواهند شد. خاطر رسانی میکنم که پروازهای منتظم بین تاجیکستان و ترکیه چند پیش برقرار کرده شدند. از 21 ایول پروازها در مسیر دوشنبه دبی دوشنبه عملی میشوند. پروازها بین پایتخت‌های تاجیکستان و امارات متحده عرب هفته یک مرتبه توسط فلای دبی و سامون ایر انجام داده میشود. در حال حاضر مقامات تاجیکستان با روسیه و چین درباره احیای پروازهای منتظم مذاکره نموده ایستادند. گفته می شود که اکثر مهاجران مهنتی تاجیکستان به صبرانه انتظار برقراری ارتباط هوایی با روسیه می باشند. ادامه خبرها و به موضوع دیگر می‌گذاریم. اجرا کننده پرزیدنت قرقیزستان صادر جاپاروف گفته است که حل بحث‌های مرزی با تاجیکستان سرعت باید داده شود. خبر می‌دهد خدمات مطبوعات سرور دولت قرقیزستان. گفته می‌شود که صادر جاپاروف امروز دوشنبه 26 اکتبر سردار خدمات دولت مرزبانی اولاربک شرشیف را به حضور پذیرفته است. در صحبت راه‌های به اعتدال آوردن وضع در قطعه سرحدی بین تاجیکستان و قرقیزستان محاکمه شده است. صادر جاپاروف ضرورت هرچه زودتر حل کردن بحث‌های موجود مرزی با کشورهای همسایه را قید کرد و تاکید کرد که با قربیت به منطقه‌های بودکاند، خوش و جلال‌آباد سفر کاری بسیار روزه خواهد کرد تا در تمام حل مشکلات موجوده با مسائل مرزی آشنا شود. گفته می شود در اظهارات خدمات مطبوعات. یادرس می شویم که یک روز پیش حادثه نوبتی نزاع در منطقه بحثی سرحد تاجیکستان و قرقیزستان به افق آمد که هر دو طرف‌ها اظهارات و نقطه نظر خود را رسانه‌ای نمودند. درازه سرحد بین تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 980 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که بیش از 450 کیلومتر آن تعیین و علامت‌گذاری نشده‌اند. کمیسیون‌های مشترک از هر دو جانب در این سمت فعالیت برده ایستاده‌اند. خبرها را ادامه میدیم و برمیگردیم به مسکو. حمایت حقوق و منفعت‌های مهاجران مهنتی در برابر کارمندان مقامات حفظی حقوق یکی از سمت اساسی فعالیت مرکز حقوقی تانک جهانی میباشد که در مسکو طی چند سال اخیر فعالیت دارد. برابر هر روز رسانیدن یاری رایگان حقوقی به مهاجران از تمام کشورها، مرکز مذکور سمت دیگر فعالیت را نیز پیش گرفته است که این آموزش روندهای حقوقی مجموعه چاره‌هایی که مهاجران مهنتی در دوره کار و زندگی در روسیه دچار می‌شوند. مشکلات هر روزه روبرو شدن مهاجران مهنتی را مامورین مرکز حقوق از یک جهت نظارت شدید از بالای جریان مهاجرت در روسیه عنوان کنند، از طرف دیگر ندانستن حقوق و عهده‌داری‌های اکثریت مهاجران مهنتی را مثال می‌آورند که این باعث نگرانی گردیده است. از این رو مرکز یاری‌های رایگان حقوقی تانک جهانی یک شنبه آخر هر ماه از ساعت 12 تا ساعت 18 بیگاه در بنای مرکز واقع در کوچه کازاکووای مسکو به همه مهاجران خارجیان و یا نفران خواهشمند کورس‌های کوتاه مدت را می‌گذرانند که در چنین دوره‌های آموزشی به شرکت کنندگان طرز معاشرت با کارمندان پلیس، گرفتن اجاره منزل، طرز درست به کار درآمدن و از روی طلبات‌های جاریه قانونگذاری و شرطنامه مهنتی گرفتن ماهانه، درآمدن و یا درآمدن به حدود مرزی و مأموریت فدراسیون روسیه، طرز درست انتخاب کار، حجت‌گذاری و گرفتن پاتنت و سپردن مبلغ ماهانه آن را به شرکت کنندگان حقوق شناسان می‌آموزند که هر روز به واسطه به نفران با چنین مشکل دچار شده کمک رایگان حقوقی می‌رسانند. بنا به گفته رهبر اجرایی مرکز مذکور والنتینا چوپیک، اکثریت کل مهاجران مهنتی هنگام واخوردن با کارمندان پلیس اجرای طلبات کارمندان پلیس را درک نمی‌کنند، چون که طلبات را درک نمی‌کنند و نمی‌دانند که این طلبات قانونی اند یا نه و همچنان جرأت حمایت کردن حقوق و منفعت خود را ندارند. از این رو بنا به نظر حقوق شناس و کارشناس مسائل مهاجرت والنتینا چوپیک، چنین کورس‌های آموزشی و همه خارجیان امکان می‌دهد که مهاجران از لحظه بازداشت، پرسپوس و یا دیگر عمل‌هایی که حقوق و منفعت آنها را پایمال می‌کند خود را حمایت کرده توانند. خبرهای امروزه تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید و شما استراحت با فراغت.